Ano dati nu di man moy panguhup, nga sakirad hari manguhupom, tok puji Tuhan. Suay no katumbayaan di siyo, nga manguhup kasari muntok pelayanan. Sakirana pod iya dihom, amu nu pakatahak ket amu nu pakatungkus ket kumaha di tanganak, patabilangan mantad dagdi dong minamangun ge. Hatusna ribu hitusin detahakan nu, mana poon nuai det 50.000 kah, 50.000 patakon nu muntok pelayanan kinarahingan. Tu ane guys, oilan tokod ane siya papatungkus muntok pelayanan kinarahingan. Sagulonan mantadna gidi may patahak. Nga ina ponday masaala di tampinay nga itigya kapatayon boh. Gumuli ka gula kapatayon ato kailanam sangira. Isay na kay pet kam hiri-hiri na opiso ka Swiss. Ina pa yung mangurus si kausinan no nga itanak no. Oh ya. Nga ilo nagya kago kaperluan nilot penasihat-penasihat. Jadi sekiranya po di dat naurus na dati miyampay di penasihat dat ay untuk no pelayanan da kinarahingan nga paingka patabilangan ko muntak ilatanak ko paingka patabilangan ko. Ay say masalah daga. Jadi haro no kaperluan nilet itipya wasiat nga hilo padaan dohot ay aralan dati damiloh dat papatungkus di tanganak om nogi muntok kepelayanan umakin kinarahingan ikahaharan dati. Montok do kayo haro kahar miagal lepetit ay ini pi kakay pi anak-anak. Ay say di patungkusan. Timpu dendo isuanggot jabatan penatalayanan nga piro po di tadam o pupusan itit panambarasan da penatalayanan. Nga mantad ko nembulayan dat ilo wasiat tumbayaan ako dat haro na perancangan dit memuruan dat jabatan penatalayanan dati Pasar Justin dat right ko ilo wasiat iti na day kalansanan toko dat ay haro dahot oilaan dati tay ko koiloh tokod paingkukurot mangatur iti wasiat maya dot kerohanian. Basan to kan pagyatim, may to paguam, iri nun day mangaturi wasiat ka. Nga iho dam o tumbayan ko iyati nga agayo no ginawa dati dat koilo kanu papaindalan diti kamoy dat patungkusan tay ka warisan wasiat maya dat ay kerohanian isuang dat Kristen. Maya no pod katumbayaan da suay nga harono nga iti no pod den Adventism ako iho nga ako'y no koilom paingkuro kosoromo kadi domokon yadit toko ako po no kaimbulem paingkuro panduan wasiat isuang ni Adventis. Basani rujukan dati say rada ay sa wasiat nga ay nuridih tumanud to kadit pangaturan dot kagumuan. Yun montok na po dati iti Sabah nga haro na pon dohot ay harta tay ko pinayli naiduan ni dit minidupagun nga katutukon no po dati may hilad makamaanak negeri. Hilo nanda pangurusan dati. Nga tumano di dohon naway anom ato koy gumu o proses ato ko koilom paingkuro. Nga osonong no dadot ay
isuang dot yati sebagai denominasi Adventist, sera napod oray tani lokomon dat persediaan dat, eee, paingkukuro ket toket tumaguang kakapatayon nga osono ngida hari garis panduan dat paingkukuro nga pengurusan-pengurusan nilad ay harta benda. KWSP paingkuro, iri nga osono ngibod haro paingkuro mengurus. Sekira haro tanah paingkuro mengurus. Kareta paingkuro mengurus, haro ngai na poralandi o koni ko songko urus-urus. Tusin dehi lebeng paingkuro mengurus. Loan, tutang, paingkuro pengurusan. Jadi, ikalan sanaan dat nam utumbaan toko dat haro na perancangan dat jabatan penata layanan mun kitti. Haro pengalamanku nakawaya illo, tok susah mo ti. Susah. Komun kuno pod susah nga mantad ke ai sa panduan dati, ai sa kamilaan, hirih no didot, ino po dihit, pakayaan no nga momboh di. Ya, melalui proses tuntut waris hilom mahkamah. Nga osono ngidadot ait ino po hi proses idi nga oilan toko man tadom paingkuro miagal ko haran pod masalah tuntutan nga miloh tokod may hilom misyon, hari jabatan penata milo jadi rujukan dat paingkukuro mengurus iti dia. Mengurus KWSP paingkuro. Mengurus harta benda paingkuro. Mengurus tanah paingkuro. Tu ngon gia dati pokoknya telet dari segi kerohanianem ait osonong nad denominasi dati nga harohot paingkukuret haralanda pengurusan. Paingkam mo titi ka. Ait doho dot nasihat nga kada no pamagunod orang tanga lah. Kada no pamaguna raneh do mengurusit urusan-urusan. Iyati na tumaguang. Susah mo tiri mamaguna raneh untuk kopod urusan nila harta benda rait ko iti kinotong kiadan te ko kinapatayon taguangon no po sandiri. Nga osonong nadad haro panduan dat paingkuro haralan dat ay penyelesaian. Ipagilitan dati nga gumui ketua kampung. Asaru ko'y mengurus ay paingkukurod miagal kaharo midop pagun, hara di tuntut waris, paingkukuro haralan dat mengurus. Jadi iyo kayuhna rujukan dat misyon na mangilom paingkuro. Jadi kasanangan na pulay tampinay nga tokan no muhat-uhatom hingga po di kago pakayaan iti dia paingkukuro mengurus tu haro na dogyahit checklist kadidan orang putid. Pertama kapagulu hodi naurus na lohodi. Kumadua may karubain lohodi. Kumatalu manuang katiborang ka dia. Miagala di kumawin mo kadaw. Pagulo may taka counseling. Kumadua kanu ka di borang pendaftaran perkawinan. Suangan no may nagidilod Pasurujaya sumpah pakisainan ni lohodi muntok kakawin gereja. Asainan da kaulo may dihila JPN check status. Kau ngelo JPN asapan dia lo foto dan ni borang hila misyon. Lebih kurang iya di lah. Jadi isu anggot keluarga nga hari panduan perkawinan isu anggot penata layanan nga hari panduan dat paingkukuro mengurus iti tuntutan waris.
muntok kidit na tongkiadan, oke. Wah, ino po'y nailanom nawayaan ko nga nilai harta kalabi na pod hapod na ribu nga kawaya ta kenod pengurusan det Mahkamah Anak Negeri. Miagal na tusin na pod i-bank, contohnya Amanah Saham, kalabi na pod hapod na ribu hitusin idi nga ay pasarahon na di bank det Mahkamah Anak Negeri tuntutan. Isi riba hapod na ribu milad-ilad urusan. Yun di. Jadi uhat-uhatan ni sawo piro na hot simpanan, piro na korikot na hapod na ribu. Ay, hapod na matim limo, apa tayo kuno pom, hilo na Mahkamah Anak Negeri pengurusan nundok. Yun di matiri, tok numaro. Tampinay ikaw ngawi, yatin po nga opurimanan tokod iso o tanggung jawab di pailihon dahiti lihawah dati montoki hamba-hamba dit ongo setia iswa nga pekerjaan da kinorohingan o momogunoh da pemusarahan diolo montok dot it awayaan ngeti. Om magihum ba kinorohingan tu isiyohot kasanganu. O gumutulun dot papaintalang ko kaboboyhon diolo dit mintong-intong kopiad karait ko kahaharan iti. Iyolo naging nga kapurimandat asaru iyolo dadamot diolo lumang montok kakayanan di pagaduhan sayrat iyolo na po nga papaintalang paguhatan arait kakahaharan montok katulun-tulun dit nong kalohing lagi kumatulun-tulun dit osonong kainano gisam mo kaylo yelo danununang kuit apatut diolo dot paindalanon montok kakahaharan idi nga iti no papaindalanon iti hom miagal no kalidang miampaid popolombus to kabur sa kinorohingan di kanuh dot momogompi di tulun-tulun dot minsamo kumakinorohingan. Hitinandad ay ino pa itulun ni di miampay tusin da kinorohingan da ilongan daw isiya na po nga ay osomok na dot pinapaindalan da panatalaynan daw. Hari nangkud isiya na po nga papatahak kahaharan di pinalasan da kinorohingan montok dot ay pekerjaan da kinorohingan tay kay longon-longon da tulun da arahat hingga it kanu nailad mamarutum di kompinayan dilo o kaninangku ko sangulo na pa Kristian nga kapuriman da agaya tom langadon montok katimpu dat orikot isuang dat pangintangan nagi pekerjaan da kinorohingan moy dat kanu manganud isoot kasunsudan di paintapot kumah dot nunu na poit nasanganun da kinorohingan. Kamilaan diolo pinalasan kuma diolo mandilo paindalano miampaid monopot. Haren angkud ino pay tampinay daw di nga paingkakat da hirid toning daw mangintong di siyad sayra dat monongkiad da kaposyon da timpu dat orikot. Isiya na po nga hari nangkud osilid iso o karugian dit kasudu right ko isuang da pekerjaan da kinorohingan. Kakuaan na po nga miampaid papatahak kit kamilaan, kausinan, ilongon-longon diolo dit menerimo mamagatanggot ay kebenaran da kinorohingan. Manta didi isiya na po nga miampay dot monomod momolopot popolisok isuang da tanah. Tokom yadih kapi pumalo oy ino pahit aribaw aniba ilo nga iti na po kahaharan dati
nga man tokono patumboy o porikoton dati montok idit tulun-tulun di momogompi o mampay isuang da pelayanan da kinarahingan. Komun na padi di nga iti napakamun dat papatungkus mewariskan di kahaharan nga okon ko sa mata-matad timbangan datid o karuhang ko isiyo, tanak ko isiyo. Okon ko irin hot ay intangan dati nga tumanud da padilot panambarasan dati om harenang kud ino pa'y patungkusan dati di nga kanum manguhup da pelayanan da kinarahingan kamo. Mano padi monopod kapi lagi. Okon no poko ay manguhup isiyo pelayanan da kinarahingan ato ko naman patungkusay tu ino pa'y kahaharan da pinatumboy o kinarahingan di nga ngondi dati pasubo isuangget pekerjaan dorogon. Yo di hoy gi. Ay, nga aga to hoy pengkukurumadi letil lo tanaknu isino po nga tanaknu nga no kasusuay katumbayaan di siyo. Onuan no po kamo di kahaharan. Onuan no nga tatap ni siyod. Ay siya manghupot ay pelayanan dat muntak kinarahingan ampay-ampay no. Eh, oy tokoy agat man tadi diganganak kada to kono kada to kono tumangkid tu ngono po di tanu da ilo panambarasan nila om. Alayak to kono anuan di kahaharan dit painggiti molohing saira det tumangkiad to kod mantad di katumbayaan. Nga haro pagya kasari ilot ko to ko boh. It iman-imanon dati, harapan dati. Ino pa'y iman-imanon to kod di nga insan ta daw da sumunu kaguli daw gyay siyo ka. Jadi hirih nun daw dat anuan ta kay kasari patungkusan ni siyo. I kahaharan alansan to kod insan ta daw da sumunu kaguli iday siyod isuang da katumbayaan. Hiri po hit harapan dati daw hirih ki. Okon no po kayri nga patabilangan man tad dati montok da pelayanan da kinarahingan. Megalino ray tanto ko diti no sakira na pod hatus no ribu dayt patungkusan no siyo. Ay lano na siyod ay manghup pa isuang pelayanan putungan man tad lang. Putungan man tad dat man pintangao ilot. Pintangawon si tanga takon ko kinarahingan si tanga takon ko siyo la. Mungkin da irina isaot ay aralan di mila datid man pendalano lah. Nga agumo pandahot cadangan-cadangan da kondo mo. Nga haron nagi kapiyahit orongaw ko dat ina pa'y molahing idi nga Adventist. Ina pa'y tanganak nga okon. Nga sayra minidupaguni molahing diolo. Kadidi tanak daw. Harati pinaborasi molahing kudat takon na ti diad muntok ke garaja ka. Ngayon na di takon di bendahari Rp500. Tu iti hapason di tapak dahaid apa siya minidupagun. Sayra na pundad ay apa tayo kuhom ngono dako parikota itu sinda 500 dahilag garaja kah. Puji Tuhan tu ay di tanak numan lolobo ki. Isay pa dadi kaylo. Nga iri nga ngon po iwalod. Ay dadi elanum lilimu na hatos kulum 500,000 himatudakan. Isay di na kaylo. Nga puji Tuhan tu haraw pa'y ginawad di tanak ko miya galid di. Nga ay ino po hit tamudan dati dahiti. Okon ko maya do kahaharan
nga ino padahit hartad bobo sa Tagaylong nga ilo na git ipatungkusan okon ko ikahaharan nga itanak imolohing tay ko itanak. Seraan pa tumangkya di molohing ino paday hartad agayo ko pwede nga iday tanganak bo. Ino pa ikahaharan idihom perkara kedua na dari bo. Ino po kapagulu utama nga ino giday tanganak. Natagak pa di tanak mantada katumbayaan tagakon po di kago dati kausinan numunta kapolenan na kinarahingan miampay dot poy anto ko diulo. Kamono po di nga ay oporluh to kunod harwasiat montok dot polayanan da kinarahingan. Pawasiatan ko ti dohod telepon dot montok kot polayanan da kinarahingan. Kando lebih kurang iya di iti laptopku katangkiada kuno po nga ay wasiatkan montok idit papaindalan dot siaran online kah. Ilo karitaku patakan ku garaja montok kapalayanan da gereja. Puji Tuhan tu haroy ti di. Tumbaan ko haroy ti di ipagilitan dati. Oke. Tok kom anaro di bay no. Minangobi idi di kanihab. Gumu pumuti dadi led man kapio lobi pendel tumagwang kat kamu nakapatayon nga man to kago apotek kago anaru pohot kasiwatan dati. Jadi kaswabon da bay no nakita dati dot ay ilo na po panambarasan nga nakaraitot nunuh nang kuot paindalanan dati tumagwang da kapatayon inoy painsamoko dilo kahaharan. Amun na po nga kada na dati lihuay montok kapalayanan da kinarahingan. Tu ay mada toko dot ino pohit pinatungkusan da kinarahingan kuma dati nga aratu isuang dot aratu di ilongon di tulun-tulun dot okon ko manguhup dot isuang pelayanan da kinarahingan. Ilo nohot cabaran dati tagayo atau kok patungkusan nga nu kadit nuritan ko ditinu anak tetap anak. Anu patungkusan nga tanak nui patungkusan nu nga kita nu nga aisyo kapihunung dat ay munta kapalayanan da kinarahingan. Hilo nalo kahagaton cabaran dat awayaan datid paingkuroh toko dat manganu keputusan rait ke ikahaharan dat iharad idati. Oke jadi dadamu tokod pempasih iti no ti kasiwatan dati dat manguhup isuang pelayanan moidah dat harada kasiwatan dati dot manginsamoki tanganak mangahak da kagu magangat kagu dilod kaguli isuang dat katumbayaan dilo. Jadi manto kono gompia iti kasiwatan da haro moid iati nga kanu tokod papaindalan dot panguhupan isuang dot pelayanan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ano misi sa takad isang sambayang. Kerjaan sorga kasuaban diti onsi kau ihay tu napupusan pakago ti panambarasan kasuaban na bayno agumu it cabaran-cabaran dat away andahay lebih pendet karay ti kahaharan montok kapatungkusan dahay di tanganak. May hay uhupay gisambot kanwe hay mamusaraw mamurimon dat paingkuro ng kuot patadan parikatan dahay ti kahaharan da pinatungkos no. Umadahay patungkusan dahay di tanganak. Nga ikalansanan da itanganak nga pati lambus dahil ogirot haro kasari sa kadong dilod muhok isuang dat pelayanan no. Tadaw do bay no, pag sikaw to akanwe hay isuang tindalanan kapasyon isang kasuang ihet tadaw sabat kanwe hay dat mamurimon di berkat istirahat o kondarangan dat pinatumboyo no. Ampunan tensanan do sa dahay Tuhan, na sambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inakopohom kapiruba takod kasuabon da suab.